Ginatangak man iti bagas. Manua kilaw. May salaang 60. Nagngina mo time. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangak numano ti kwarta. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwarta. Anya lakit dain. Panagkunkun ng kanyak awan ti kwarta. Kag naglaing kagayam ngagreklamaw. Na, adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak, awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na, anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. 2 atubay to. Agasam nga iti presyo dayta 2 abote ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay paray. Martilyo ka, martilyo dita. Inta pa merienda. Sa anak ama nagmerienda paray. Umay kakitain. Manulaang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbulpe iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kuma iti panggulpik na. Apay, mano ti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din imbes 60, nagbalinan 70. Ay, isukat asaan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laangan mabili iti laklakaw. Anya ngay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa kilo laang. Ngam no arak anak angingina, 2 tigatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba. Katno agala sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginom. Awan kwartak. Siyak ti makam mo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka. Kaya't mo nga ipakitakan ka. Sige man. Adamot katwalit ka. Makitam da ita. Nay, ada nakaipit asang haribo ti tawalit mo Ilamlamang ko Narigatin numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda apulos. Ada magayam kwartam. Manumat ngay nga arak ti magatang na daytaw. Nasaya at tanagawid kan. Balayan dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag-iinuman nyo?
Kunang noy jay kabakiran ti ayan ka. Anya kabakiran, Katliyon ti kasang sangaw. pagpungpung tutin nak talaga andong. Ah, Ayan jay ginatang mo asidaan. sidan? Adaya baga magumatang kiti sidan. Nabartag ka anagawid. Awan man at inyawid mo asidaan. Naginamatang amin ti kalunggong itan. Naiturad mo ti gimatang iti arak. Ngam di mo man la naiturad ti gimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Nangag mo, mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsableng ama. Ay, katabno at daraman na. Bugong kan mantika. Anya lagi dang. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisain. Wana, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wan, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti simento inton madamdama. Awan nga rod maigatang. At may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki tayo. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka payla dumawat kin ni tatang mo. Awan mo't ti itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adaya mo't kwarta. Kunakon kat. Anya nga awan, Awan nga road. ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapulaang iti balon ko ije iskwilaan. Igatang kulaang iti bagas da ito'y kwartak ditoy. Anya laki din aya. Nay. 5 pisos. Anya nga iti magatang na da ito'y tatang. Ne. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny. Da ito'y laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan ti magatang da ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumatay inayon ko. Nayunam kunak ne. No. Di mo urayan ang makaungat ak andaw. Ni. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kon ay iti balon ko. Agsakit mo't di tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Saan nagagang angaw? Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngem dayta salunat mo. Nay, unak man nunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit ti tiyan ko paray. Jesus, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mo't siguro delikado? Ay, katitipid mo day ta ni ti kanaw. Arak kit di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, iso nga rod ti kunak nga agas na. Arak, anya laki deg. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Ay, Ni tatang yo. anay ikaw. Apay, agan ano? Itaray na ko ni Diyos
ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubwatek pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakita talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itaray na ko na yung hospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyan lugan da iti tricycle. Ni pare andong na. Napurwan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumuti ko nak dayta ka. Agasam na. Maitulod na ti saan ngag merienda. Kanagsidala ang iti sawi. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na nugumatang iti bagas a may sakilaw. Nanginakanaw. Agam nugumatang iti arak ay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam dayta ngay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya, iti ko na ti doktor bagay. Anya kumangay iti ibagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati pod na. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus. Apay ngay andong, tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin ti tiyan ko, nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak aruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas, nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan ka mo't siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo, nana. 50 langan. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanya kadinamag, Ay, damdamagag lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. Noanya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Day tayo bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Di ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay. Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape kan asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapad kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya dita nakabulsa dita pantalon mo. Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpungtutan na ka. Anya ti aramidam. Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam! Nanang, mabit lang.
Nagpaiso, napanay nalati walis. Ati walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat dayta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang panguran ka no di ka pa ilang balbaliw. Ay, Tomas. Apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatong mo't adagita sakam ta nagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay. Sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Tiko namkit day. Sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, anday, nasakit. Apay, si kalaang aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi nagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak nagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laaminan. Anya ti si daan nanang? Dahi talamangan, ti pagalispan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laaminan. Nagsakit nga rod ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigidan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka no mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barukong ko. Ayun na yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak ayan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati paglutwan niyo. Ne, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Saktong tagin now. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si Kangay. Nasakit nga rod ti tenged ken barukong ka. Nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Kasi cellphone mo day ta. Agasam man ngamin ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti sidaan. Agtugaw ka kidain. Damagang pailaang no anya ti sidaun. Ne, balatong summer day ta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akasta tiin luto yu asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumutid. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang arod ti tenged ken barukong kong. Pag sidaan dakpay laang met iti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Ijay Aginaw ka. Apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit ti tenged ken barukong ko. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged kan barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsong batan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na,
Nagmayat lakid din ay ati istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay naku naktumot kang ka. Ang katuluyan jay bida lalaki, kan jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nangagaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita agman. Inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Hahaw, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam ang arud ti sakit na. Na, Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon ha. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan, nag-visit dito'y babaeng. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes! No. Wen, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo nangag. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, aya. Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita mo ngagbuy-buyaak. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damot latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo na nang tapaapala. La 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 la. Ne. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik. Apamat si ka, Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Oh. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no ko naman sakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan date na, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat L-O-V-E as in love. Na. Napanakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Hey, mabuting samot nga gayatay. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Nga, tanya ka no ngay mati sakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na.
No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitan na. Kasmet kanyak kumarkaron sa meten ti sakit to'y abaga. Na, 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 na. Oy, Emma, Na, 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 Emo! na. pakilaban man dito yung madamdama. Wen, Manong. Ni. Ta, na, 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 na. Naragsak dito yung kabsat ko Lupasak laang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, dito yung unag ti balay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Ah. Karkar na. Iwan Linis ang mga raud. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidom day ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidek day ta itangaal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito ya babae. Ay na, nasaya at magtaanda ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay meten ti sakit to'y abagak. Ne, Ay, kat no idi pa ilang agalam day ta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit day ta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumang na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manan. Nagsakit alagi pun day ta apasamak nanang. Kita man day ta, napugtuak ka. Iso nga agsaksakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadepress mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidal. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada ukra asidaan, ket isumet ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napride ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapride sa sawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyawm, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo. Saan ka nga reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Agay glasses kan?
Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Dahito ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda ay glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, Hmm, kaduan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak ag-apply iti trabaho. mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at met, tapno saan ka laeng anak kakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kende. Candy? Ag candy ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raw. Awan metin sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday taabisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumang ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa'y nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti candy. Nay, si kamot taglut-luto, Emma. Ni Manong mo nga'y. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Anya ka mo nga min lando. Apa anaskan pa ilang agabrod ka? Anya, ngarap may ta. No dito lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, timornong ko. Nangruna ka, nanginamin na magagatang. Ngimi na pa iti crew daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kit di Sana balit dulag mo ataw nga ginadayo ta. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tamo laang miti papangkoy jay Japan. Masigurado nga iti unag ti dua tawang kuyay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumot tayo. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita ka rin kanyak. Tano saan? Ay, jaklamon. Kamatungpal. Nga kalaki din. Ay, may ita. May ta anak ko. Saan kan nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw para kada kayo. Para mutlang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa tas saan ko ang makadkadwa. No, mailiwakan ko ana. O na yan may ta. Saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kan kuana, mangsapol kay ti trabaho, manggad ka. Ha? Saan atay adda ka lang dito balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada, ang mabalin mo ang pagpatulungan, tapno makasapol kay ti trabaho, saan aya? Dayta, katno kayat mo Angam no, ti sadot mo, ti pangpangronam, ay day taki din. Hala ni nanang, wan ka di, ang trabaho apaw? Rumbang laang Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti pawit nilan daw. Amang nalipata nga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan nga dalat tabukod mo akwarta. Mayta! Hoy, friendship. Amang adam mo amabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka?
Si kakit dimot. Sa anak mo nagang angaw, anya lakit din. Kaya apay pa lang agsapol kay ti sa bali nga eh. Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo tayo ti kadwam ni ti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapi manaw ni Goria asigot akad kadwa dito eh. Kasta ka di? Kaano pa manaw? Hindi pa'y napanalawas Itakala ang mga mingomay dito eh. Wanta maboring nga kami di balay may manipod nag-flightan ni Lando di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amo matan, kaya't kumot ang iliw-liw at iliw ko kinilando si kakit dimot. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Kitintun bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello Lando, kumusta? Good morning. Good morning, Maita. Apa nagsapa ka mo ito na nakareng? Nakadikos ka pa yan. Wan tamasapak amapan di restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no itardi ka, somra. Ngamnas kan amasapak agrubwat amumatan. Nagrega ti pagluganan ngagpaili. Sa bagay magkidi Kaala agrubwa ka nga rutan, Maita. Inamot na nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige Lando, agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang utin, Maita. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang No maladawak, ang mga no adakaltas si Stueldok ka, ay salbag. Saan nga amangan, tatalaga akaltasan ka, kung naktumat. Nagado ka nga mo. Ala, ingka nga rudan ija kusina. Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na lagi ti maluto amino, itang aldaw. Tulungam latan. O sige, Aywan, amang ano saan ka pa nagkape Ada kape ija kusina. Amang ano man may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. o na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, iji balay me. Naimbag nga oras si tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y mat una ala kayaw. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akit di nga umay mangan dito Dabitin ka barbaro ang nagpinta sa balasan, Joe. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kunat kahit. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana. Sakbay nga agawidak, saludsudan ka man pa'y friend no anya tinagan da di alakay. Tayo customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, may. Amomse ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasta unay mga isim mo, salbag ka. Naga na lang mo ti damdamagakat. Kanayon dahi dyan, o may mangmangan dito Isuntulat tamot ten ati saludsudan. Apay, magupgupuan ka kingkwana, agkalkalyo mo Nasim ka talaga tilakay Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman.
Am-am mo kan mayta, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawid akman laangon. Tisweldo mo nga eh. Sa mukha ding alaan. Oray weekly latan ti pa nagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anyang harot ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Lapan ko pinaginom iti danawm lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Ah, kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa motor na nalawa kay san unay nga daw. Sakto laeng nga makun ko na. No, adda manghayat kanya ka kay. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay na, nagbak ng matgayam na ito alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Mayta, adda ka di magbangam, ang kuti-kuti mo't nakita bibig mo. Ha? Ay, awan, uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag ba't nilando? Nay kasong batam ah. Sana nanang, inton malam tulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani ah, apay. Ada ka di sa inyo ang nagkinaawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kuana. Ang mga doan niya pa iti panunutan na no kasta saan mo asong batan. Kat panunutan na kadilatan nanang, anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa'y marig na ti bambanog ko. Iso asi mara kaklatamot Oho, ti ko nam kidi. Ada nagkinaawatan nyo iti dahi ala kay Romeo. Shh! Titangiwat mo. Ang mga no ada makangag narigatan. Anya? Kaya't mo asawen, punutin baga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kami kini Romeo. Ah? Kinaklon ko na, di na minsan nga daw. What? Kinapudno na. Kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Maita, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din dahi ala kayam nilando ang nag-abroad. Makaurnong laang para kata kayo. Jack, ba't lapat siya na saan nakaluklukon dahi alalaki? Iso kasayaatan na, ag-break kami langan. Total kat mariknak ba't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno laang makaurnong. Kumpara ki ni Romeo, ang naglawat ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di ba? Instant akinabak na? Ay, Jack, amuking kamayta. Sana bale, tanututusan kat manulaang ang tibiyag ni Romeo na batbati di ti lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadagiti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit din. Mabilang, Maita. Saan ka mawatan? Hay, basta! Naumaakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan. Daka tikasto nga ginadayuta. Anya? Apay, ka rin sa bali ang lalaki, itibiyag mang. Iso akastalatan kalakanaking kamang ibreak kanya. Wanlando, daka ti agilaymad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga daka ayan ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Maita, saan ko mama kasta? Nakaproduct para kadata. Guminsukat na lang iti sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya?
my gosh! Amo ka din ni Romeo, ama si Kuga, Mayta. Saan pa'y nga rod? Tadyak pa imot na ibagakan kwa na. Ay, Nakunanamot kit di, asukunan na kanuinton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dagiti nagado adingwan na. anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahi a Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo ah. Diyak amuking kamayta. Mas pinili matalaga dahi alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kun daya lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwen na. Imposible mo't ano ing kayang mau. Anya? Ing kayang mulaeng, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasaw kamot baklamot. Practical tibiyag itaan niya. Kahit wan mo ngamin, pud no a practical, ngam sana kayat asawin dahit na, kahit kayang mo, uri lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Practical di biyag, kahit agtrabaho kang agtrabaho, ganern. Ay na, nagpintas mo dun ti view dito Romeo. Ay, wala. Ngemno ka sa ano kapintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, undayap. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayo dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Mayta. Ay, undayap. Iso ni Mayta. Ti ibagbagakin ka akay na et ko. Ah? Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko ko iti dahito ang naglawa adaga. Kastamot ten lagi ti baka kas kadakalding kanwang at ditoy. Anya? Ay, mabit lang. Agang angaw kayo ka di? Kasalong agang-angaw nga ibagbagam. Iso nga maya kita ditoy, ta itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan ditoy. Punutin ako na ni Gareng. Isaw, tiyakin kukuha iti amin nga da ditoy. Kang runaan da ito naglawa daga. Anya? Kasanuwak pa'y itan. Naimbag kumamot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tati mangganab mo kunak manan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaga na kan ka nga da naglawa dagana kan ado adingon na ay in kayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamayta. Nanang. Lopay kasta, ay wanam day ta si kugmaw. Ang mga andoan niya pa iti mapanunot mo dita awan basol na day ta. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang ti makuna nilan daw no maamuan na day ta nga inaramid mo. Nanang. Kaya't muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat kukuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din. Oh, nya nga ita, Mayta. Nagararapap kamad siguro nga agbalin na doon niya. Gaputa pa nagkunam, kabak ng launay, dahil alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katwan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam ni ang mga nadan tumanan mamamom alakay. Tay adalugan na. Sa ludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod lang, driver da lang, ganon. Si kakit di mo.
Saanin ang maulit? Diyak kaya tilakay. Kat, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saan na talaga? Mababainak unay kan kuan. Oho, nasaya at mga dapat na bate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga ikayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Da kayo maggamit ti masabat ko, angkal. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitid amin na ling ito. Kita may naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong nga Amada? Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapakpakadaan. Putno dahi tanako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasang ko na mat atata. Ay, balasang. Barok man nga ibagbagayo mat. Kaya't yun sa akin, ya gumura ka na kayo ah. Ha? Anya? Ay, sana. Balasang ko kunayo mat ah. Sana kasta barok, kat nakapimpinta sa lang arudin. Unay kan. Alawinin. Balasang do balasang. Ngam ko tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetatisan ko pa'y nga mo. Katay na lang matidikal man. Sigurado ang mabayag. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadagiti anak daya bron nga urayan da. Ay, sumagay mo kidi ah. Taawisig man naging friends ko, ababalasang akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin balayda, intun bigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan kanta. Wan. Oh, nakapalas ka mat. Papanamay kumare. Hinga kit agpalas, tumay ka. Intay yung makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay, san mo pa nga amo aya? Natayan ni Tata Gudo at tatang da Sheila ijadaya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi sabado ka no. Kasta ka di? Mala, umuna kay nga rudan tagawid akpay. Inaklag degos tani, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod ah. Wan kumare, ingkay kat kitaanan ano, dati pa wat dan? Ay, unay kan. Intay makilamay ko nak. Saan kat aday tamanin wat-wati bagbagam. Malaingkan, umayak to, ninton madamdam ako mare. Lakay, ada na yung bag-adamag. Ha? Anya rito na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ah! Ay, natay maggaya man nila kay Gudo. Na yung baglaki din. Anya? Natayang nga mapaya naragsakay. Siga kitimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada nagiti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag paiso anya. Apay, kano aya, kano ti pumpaw? Jack pay mo, ngam sigurado medyo mabayag ti panakaipunpun na dayjay. Taadda nga rod dagiti anak na ija abroad. Urayan da. Di da pala pumpum na. Wangag paiso ah. Apag iso adadak ka, nandagiti tarakan ta ababaw eh. Wan nga rod, imbaglaki din tanatayon nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapandiya balay dangay? Itamot lang ang lakay. Agdigo saklaang. Kalpasan na, inakmutan. Apay, adyak mo nakita ni Rika ang anak nila kay Guryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay, wangag paiso, kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito eh. Wan nga rod, na imbaglakit din tanatay ti amada niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamat hindi bagbagam.
Katpad numat, naimbaglagit din tanatay nila kay Gudo. Ay, apo daytoy. Makaila ko kami matlangit itarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay, nako. Diyak amo na niya klase dahita pa nagngiw-ngiwat mo si ka babae. Anya lang ti makunada no dumakangag. Si kakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay, diyak amukin ka. Di ta ka man langan. Nakababain ka, kadwa. Anya, iti kunada king kayo dyan na panang. Bakay? Ay na, nakaragragsakak lakay. Mano-kano ngay ababoy ti masapol da. Gatangan da kano amin ti lima ababoy ta. Nagado Ay na, pagatlapayag ka talaga ti isam ko. Nagsaya ateng ngay. Uso atap no dagiti buryas tulang iti mabatay. Wan nga rod lakay. Kano da kano ngay may alaan. Inton bigat kano matlaang. Nasapa ang. Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. Imbaga makas. Imbagak ngam na kunamat ni Rika, abayadan danto kanulaangan kalpasan ti pompon. Ayuson day di lakay, tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi ah. Ay, kamudyanan na magatang mo langan, nagitilimataran ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanin ta. Kwarta man ang George. Maglaki din ta natin nila kay Gudaw. Oh. Tanya, nakar-ariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada ka digim matang iti baboy yo. Ha? Ay wala na. Nailako mi mo't dagiti lima ang dadakkel a baboy me. Naimbagman. Kayat mo asawan. Kailangan buryas yo at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan me tapno adanto manon mailako me. Sapay ko ma, tano dumakkel dakat adanto manon ti matay dito'y ayan tayaw. Ay! Anya ka din detang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti ngamin anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya! Katuan! Siguro, no saan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa'y anagatang ti baboy menyo. Isuwain baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Diyakan mo, no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa'y no ibagam kumangad ako magkasar. Barang gatangan da nagiti baboy at tarakan yaw. Ngamday ta ibagam nga, imbag ta adanatay. Ay, nay kantan niya. Ninanamot, anya pa'y langgat iso matipod, no? Ti kunayo kit de, nasakit tinakam yo, gaputa dagiti baboy miti ginatang da. Saan ati baboy yo, anya lakit din? Ay, talagang awanan bain da atan niya. Nagturid mo na ng ibagay ti kasta. Wan nga road, ay uraya klasimgar, idimbaga na dayjay. Naimbag pa itadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo dahi tanana, awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita, idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana, idimbaga na dahi ta kanyak, adu kami ije lamayan. Diyak pa ikidi amu no nangag dagiti babae nga dahi ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, di lasimgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti lima ababoy na. Ay, pakpakawan ako nak. Di nalat na panunutan. Masapul na pa nga ibaga. Dahi tangarod nana. Anya langan ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. No maidanon kada kwada dahi tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababain. Oh, patyem. Dahi jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sabali nang ibagaan na. Ay, jak amo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirurumun mo ito. Kunaklakit din.
No sana pudno na ita na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Pudno met gayam. Ay, Diyos ko. Pudno dayta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yun na Tanya. Inilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Godo. Di lang nagbay na lang ibagamit. Ambo na ayang amin ti agbain kat saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada ng agasawa. Katuwan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunotan no da kaswano saan. Ayun, Diyos ko, manangaas eh. Ala, kamara na akda dya punso tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan na. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga lukyo na damating nga sumaruno ka, Diyos ko, saan mata? Ay, yun na po. Makaila ako na lang iti baboy at arakinda. Ang lalaki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumawit asawam, ngamasaan ba't? Kasla may padpadamat ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitam siya ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo, pakaragsakan nyo matan, no? Damataya ka, roba tayo. Saan kumawit kasta? Ni Tata Babalo. Praktikal ti biyagitan na. Nyalaki. Anya? Dadakkel kayo di manan. Arak iti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Pinadamatay aki. Gulpintan no isaw. Ay, Diyos po, Santo. Yan na yun nakapo. Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipompon nila kay ko daw. Nga maging gayta. Amampay mo ti sumarunuking kuha na Diyo. Por Diyos, sa bali na ito tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Apay di kayo pagsakay. Di kayo pamatay. Apay agbiag kayo pa itinapaw ka ta. Ipanyo kayo dahil tagatangan to mo nagiti anak. Yung nagiti baboy at arakamay. Nyalaki dahil. Ay, por Diyos po, Santo. Pakawalim na sa marswa, Diyos ko. Unay dito na pa nagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabay lang kayo magaday sa kanya. Hoy, si kalangan ti batay. Sana salbag kakite. Umunula ka malangan, Ponso. Kanyag lakaw baboy nga nung muna kami. Si kakit dimot kumari. Ay, tanya gayam. Tawan kumari kakasking ka ti ugali na. Anya? Ape akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kami ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod na maisa kada kayo nasaya ati pa nagpampanunot na. Ngam awan mat, ta nagpadpada kayo mat. Agindadalos ka mat. Magindadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Di pala si katimatay. Ata ka ti bagbagamtan niya, ha? Ha? Ay, awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Dita ka man laangan. Naimbag na nag-awit kan lakay. Ha? Apay bakay? Kasla ka matanda na ka. Madandan aga na ka talaga. Dagi di tarakan tababoy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Huwag nga raw. Babaling ko mga ilakaw. Awampay mo pimusay akaro ba Diyo? Apay ngay nga tan?
Ala, agi na nakabiit, tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagiti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ako matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminin ti madama gamatay akaroba. Tapno may lakot ako man dagiti tarakan ta, Joe. Wan nga rod, nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo ta sumaruno tayo ala kay Dario, wano ni bakit na. Total kat bakit kan lakay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan lakay. Una yun ti kastoy. Apay akastoy. Apay nga takas tao. Una yung bakit. Natay amin, dagiti 21 na baboy tayo. Kasanuta pa'y itangay. Awanan. Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manumotan asako ti fidstikin nanda. Ay, una, nunanda mo dagiti lalaki kang babakating Joe. Kapos siguro na ito kinabara ti panawan niya sa kastak. Dito na balang ti pudot Joe. Kasanuta itan lakay. Sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamaak mo laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. Kat mailako ta dagiti baboy ta ngam mo tinatay ngaminan. Nag-andor dan to mo dagiti babaka ka na lalaki Joe. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakit? Kasta talaga ti biyag ka. Nyalaki din. Una yan. Di dan to pala natay mga imo na dagiti tatawa na kay. Lalo di babalaw. Ay, kunak lagi din nusikan ti may kali di ta nagadunga abot a kinaliyutan niya. Ha? Si kakit dimot. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na saysaya at pa'y pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Maawatam, kundolensya kada kita baboy yo nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, gunggunayo ki di Kauray yung at damatay akaroba tapno mailako yung dagiti baboy yo. Isuda lang arod tinatay. Hay, agyaman kayo at saan kayo anay raman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, no damadamag yung anatay. Tapno mailako yung tibaboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung mulat talaga titarakan nyo, nga ore awan matay. Kansan nyo ngay daw dawat, nga damatay. Mangiruruman kayong tumot. Anya? May mayat pa'y na ibagayo, asapay lang kumata, dagkasar. Tapno mailako yo. Ngam saan mat? Tamatay mo, tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Biết dân thường bà phở nghe bà phở đi nghe nói giỏi tiếng Anh lắm Về tiếng Trung. giỏi tiếng Trung thì có giỏi nhảy tiếng Trung không Qua lớn đi, không hoặc bằng 1.000 đô lớn qua đi ra qua đi 5 cái đèo, có 5 cái chui đèo á. nó có thui được đúng không đi vô Mà có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia không ngắn ngắn. ngán tiếc này không có cầm gì quay được Nó sẽ núi nha. ừ. Hàng nói đi em tí nữa em quay solo cũng được xong quay anh em nói chung anh cũng được đúng không xài đấy cái này quăng chảnh thì là xài cái lắc đắp vô kênh thôi Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đồng cỏ đi chen tây bắc. Phải liều. có trâu bò không Có trâu bò gì. nó điện thoại xin nó quay chứ quên Không có quay được chứ. cầm điện thoại để mới nói có cái máy quay cả gắn người trả tiền Hôm qua đi là sư băm xoài, tụi nó sư băm xoài. ngọt không ngọt cũng đi Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài Chín giờ. chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. giả bộ Đóng anh luôn. di chuyển đã vậy người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bà gì đang làm ông hay bà Vô ông gì bà? cái gì Ông marketing gì?
Rồi phải nói đúng cái nội dung vô, anh coi review lại, kể lại câu chuyện hết cười như nào hôm nay. Ủa anh bắt gì? Chịu luôn, vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Để biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có cần kể từng tập phim Jack Bayan không? Kể khúc nào nó ấy luôn không? Em kể khúc nào mà Duy Bồ nó cười không? Là một năm nhớ rồi, anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ô nói nó tin rằng một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại chơi cả trăm lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì giờ không phản lặng luôn á. Không, tôi hỏi chụp hàng có mấy thằng trẻ nó quen với 289 thằng triệu nếu thằng đó đẹp trai. Cáp màn hình lại, cáp màn hình lại, không bao nói chung gì. Nếu đẹp trai rồi suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen ở đâu. Ủa còn anh quen mấy đứa nhỏ tuổi có sao ba? Ủa tại sao? Ý Tức là em trao đổi đồng giá thôi. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần thôi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng, Yêu cầu 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có những tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa mình thằng cu mình nó nhận tiền bên bông hết trơn. Mấy cái hợp đồng ngoài pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Gắn gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 50 phút. Quay mấy sụt linh tinh cắt ra chia. Má $5,000 của tôi. Má thì chị Nhi xui vãi luôn. Đúng là con gái giống như con gái nó xui. Nhưng mà thật. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Gì còn mà em, tối sáng mai vừa mở mắt vậy ổng cho hả? Thấy rồi với em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây sớm. Ở ngoài là nó kiểu nó chang nước nó biển kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, chỉ là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ chung đi trung tâm thương mại là gì đâu có đâu. Làm gì có tuyến thương mại mà đi. Nghĩ là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Đi ai rồi đi là gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được. Vừa cái bức chợ nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Rồi lúc đó ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đùi gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ông nó dễ lên lắm, từ từ calm down. Em lên này làm cái khác. Thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có nhắn gà đâu, gì em nhát nè, chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Quay nhiều xuồng anh. Áo luôn. Chết.